Hadian bagi kubur kila sapriang bagi petrol pump kila kle ha ke opening petrol. Kumta ha ke pratarik ujeliu arhajar arpuar nakaliang jongka Petroleum Dealers Association of Meghalaya PDEAM kalimi shikamat ban pensyai bakam syamladon kejing kle kenang ya ku ha ke petrol. Nrei ke petrol ke bagi pat baik penon kam menta kedai ke belak lang bat ke ethanol kumsi benta benedai ke mariang. Habis keren bagi nong patai kubur Presiden ke PDAM ubah Kennedy C. Kriem. Ulong bakam don ke jingkle kenang ya ke ke petrol di kinong di petrol. Nrei nadu ubenai rempang mentah ke senem. Ka tenat petroleum ke sorkar pedeng ke lepen mi ya ke petrol ke ba lakle alang bat ke ethanol ke belong shipau nak shispa ban pendunai ke jing penmi tedem ki kali kenang bakadum keta ke mariang. Ulong menamar bayak petrol la klelang bat ke ethanol, kumta kawai kali tangka ke baket kat 1,000 liter ke petrol, kandon ke ethanol ke bahadu 1,000 spa liter, kata shpau nak shispa. Bat wat dah ke ethanol ru keladon lupa ke ke belong poin san na ke shispa. Presiden ke PDAM, ula pensyai belada ke petrol pom ke penonkam shipau kali ke petrol, ha ke sibenai kumta ka tangki jong ke petrol pom kandon kumba 100 litar ke Ulaong ba ki petrol pom ki dai bantan ke ke badan hi tangki jong ki nrei ladai ke petrol la klelang bat ke ethanol ke badan kumta ke kandon bed bat kalong ke bakongsan ban ajing pensyai ki pat ba ke sorkar kladet ban kle ke petrol bat ke ethanol. Bat ki petrol pom kila ta'ru ya ki jingtho ban pentip bagi pat ba ke petrol menta kadai ke belak lang bat ke ethanol ke belong shipho na ke shispa. Di kumalai iya kini kisungi ki don ki petrol pom ki balak syak ta kum kawai ki petrol pom po nong spung ke balak syak ta ki jing keno ba ki kle manu ban kle ya ke petrol lada ke petrol pom ke petrol ki jonga na kle ngangan kle knyang nang nupat ya ki kali rejong ke jiaru apolat kor kawai ke barat petroleum RO ke balak syak keno ba kle bat kini ki jiana ke por sa ke por khamtam menta ke polyur bat khamtam da ke jingdon jongka 10% ke ethanol hapo ke petrol. Dan nakaliang cungi ki nakaliang jongka association ikwa on pensyai si kipat ba bagi pat ba kidi menong aware ya kene bakane kamde ke bangile mangi kene ke bawan he na company ba ke petrol ke don bat 10% ke ethanol ke bade ke substance ke ba observe ya ke moisture ya ke man ai ka kenja guidelines ban matip i customer hangne loong ba as per government of India directive petrol now contain 10% ethanol as an environment friendly initiative. Motorists are advised to exercise care so that water does not come in contact with petrol. This may happen during routine car washing or during rain. Kenrei nakaliang jungi di pensyai ba hakatu ka petrol pom nong spuk ni ladi kumba lai hajar sanspa liter haki arsni ni thoding bat ni sejai bat ni sonde mo terre ke ba lungo kalong ba na pedeng kata ka lai hajar sanspa liter bala di ka petrol tang santeli ki kali ki bon complain ha kaju ka por ba kidon ka jek ba ki mla maniat su nak ki miss ki engine nak daw ba ka khle ka petrol te hadin kata ki try ki compensate no to ka bailot baro baidai ut ka jinglut kata ka ba ka khle ka petrol ba ya ka petrol lapan phai no la ka bisa te ka ba ngimut ba nong nak ocean kalong ba nakaliang jini ngila persyang hi baru khot ki dilar kila persyang la ka jong ka buit ke bor ban persyang ban pengkuj kita ba ka baidai buat kini kanong spung ka petrol pom dang menagani benai shua manwan keliur benai Februari dak pengkuj baru khot kita barla de pe ru ba ka kamde bandon tenrei ngimtip na ka ka daw ba kata ka ka don mo te kumbala batai ba Kennedy mene presiden ngatrai kala shaib ha ba kajing don juk ba kalong ba kadehi na kani ka produk mo te khamtam ba kani Meghalaya kani ka jaka ka ba slap jur mo te kalong ka ba bakla kin ban ba kidilar kle mo kertang ko ba masya nomar ba ngi kum kidilari kumut ngi ko hi ba bande ka produk ban dia ka produk la jong sipai ba nakabakhuj ko suba mo ya ka jingdon hapo ki bangi ong mangi ki underground tank
kani kamdi bengi ni le ladang ni snokwa ni snowmon ni don por ni hap le Every day. kadon ka register jong baru ki oil company ki badon petrol pump ya ketu ka register di hap pendap man kasni ka stock ka seal ka water dip ka water level ka badon hapo ka underground tank kaning ya pendap man kasni nang tu ki company ki representative jong ki company ki officials ki hab ki one check ki pani gini ki register everything must be up to date himla ban menta artiyo kami opor ngimla ban kita ki ti kani kadi nakaliang ka company ru kadi kalong compulsory bangin maintain ya kani ka water dip record te nang to lada ka kieu ka hiar lada kla kieu palat nomor ki pom suction pom jongi ki ba tani ko penyang ban ai ki kali kim ju kendo seduk setrai ban lat na kani ka ban lat ya ka tani kani ka te lada ka water dip company bakal abon tan ko ni ne ban say no TP ong kadi bendan yang ka body ka oil company itself is already a body kaban insure ya kani kan te ki check ya ka water level haba ki one inspection ka tu kalong compulsory ba stock maintenance ka seal ka nadong impet ya kani ka water level bali impat we kata ba idang ong ba president ni minta dulu ba ngipom ni mengi de ngimde ban ni bakadan ka umru Dewan dan ni apa underground tank kat balak ke kat mila